Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola ħasset li anki meta d-dinja qed tiġġieled il-pandemija tal-COVID-19 titkellem kontra Malta. Dan meta fil-Kumitat Libe li fih isiru ħafna diskussjonijiet dwar is-saltna dritt ħasset li kellha semmi l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Programm li fl-aħħar snin f'pajjiżna il-fondi minnu ntużaw għal bosta investimenti bżonjużi fosthom fil-qasam tas-saħħa u li issa fi żmien il-pandemija qed jintużaw għal proġetti importanti fis-settur tal-edukazzjoni u fid-diviżjoni tat-tindif fost l-oħrajn. We are also pleased that the Commission has written to those member states that are selling passports for cash. Last year, the Commission noted the serious risks of such schemes in terms of money laundering and corruption. U minkejja li anki fiċ-ċirkostanzi straordinarji li nsabu fihom, Metsola ħasset li titkellem fuq il-korruzzjoni, il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li għandu pajjiżna jinsab fil-quċċata fost l-aqwa fid-dinja, fi klassifiċi bħal dawk ta' Citizenship by Investment u Henley and Partners. Dawn tal-aħħar saħansitru żaw lil Malta bħal eżempju ta' pajjiż li qed iħaddem programm li jħalli l-frott u li huwa mmexxi b'mod serju u sigur. Fl-istess ħin li Metsola għażlet li tmur titkellem fuq il-korruzzjoni fl-Ewropa, il-Gvern Malti qed jitkellem mal-istess Unjoni Ewropea fuq il-Libja biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-immigrazzjoni. Fenomenu li qed ikompli jolli rasu u li dwaru hemm bżonn l-għajnuna immedjata tal-Unjoni Ewropea biex ma jintilfux aktar ħajjiet. Imma l-Metsola kien importanti biss li semmi f'daw l-ikraħ programm li l-flus minnu qed jintużaw b'mod għaqli fil-ġlieda kontra l-COVID-19. Hija ġiet imċanfra minn Klara Dobrev, membru parlamentari Ewropew Ungeriża, li ċanfrita u qaltilha li dejjem l-istess diska għaliex hekk kif qed titkellem kontra pajjiżha ma tgħid xejn fuq l-Ungerija, fejn għall-aħħar snin irrenjat il-problema tas-saltna dritt u fejn dejjem tiġi mblukkata kull tip ta' għajnuna għall problema tal-immigrazzjoni. The coordinator of EPP, Madame Metsola, you were criticizing some governments of answering the questions only in email on the press conferences. I would kindly invite you to a press conference of the Hungarian government where questions cannot be raised by oppositional medias or those medias which are not in the hand of the Fidesz party. We did not receive any information and communication from the government, in the last 10 years. So, if I might say, good morning. Biex għal darb'oħra, anki fi żmien kriżi globali, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista uriet li ma titlifx imqar okkażjoni waħda biex tgħid kontra Malta u titkellem fuq il-korruzzjoni u anke kif iwiġbuha jċanfruha pajjiżi oħra, itgħażel biss li tattakka lil Malta.